Silapha Nazaretha siphambi kaJehova inkosi yezulu nomhlaba uThixo opheleleyo. Ngeke akangiqhubeka nendaba angayikhuluma la ekhaya. Ngithi kamfu phakathi nendaba. Ngelinye ilanga Nazaretha ungiphethe ukufa kungifa. Kwasafika insizwa ngihamba nazo. Uyabona umuntu ongambona ekhaya enzokubi. Engena zonke inhlangano zokubi. Uyabona uma uzala kuleli bandla ongazi ukuthi uzokwenza. Weza uthwele ngabantu uthaya samzokhona ukuphamile. Samzokhona ukuphakamile, ephamile utholakala yonke. Uzofuka ubuke ukuthi kudliwa imali la ekhaya. Ngoba awuzange ngendlela eqondile. Weza phela unhlanhlatha. Wena Nkosi unamandla ageza
ngigula ngizizwe ukuthi ukufa kuyangehlula lendlela yami ngizwe ukuthi ukufa kuyangehlula ngikuzwe ukuthi inyama yamkhathele ngizwe yakhathana yayisifika elilanga ngathi wafika ubuthongo ukuthi ziba bangalana ebusuku kwasekufika Inhlalisuthi ehamba uthuthuke wayibhele Inhlalisuthi engamhamba uthuthuke ehamba ibheka abagcodo ibavimba lapha emagedini ibavimba ngezo ithi inafuna iphume esontweni ngoba ngidlimani ehamba nemali thina abafowethu asinankinga noma sivimba lapha ey'teshini funa ukushaya sinankinga kade vele sazifuna ukushaya la sifika khona siphathe inkonzo bafuna ukushaya abanye abantu yama akuze ukuthi esikhawulisizwa ebusuku engihamba nazo uqinile zakhamba insizwa zaseDeliston zeza lezizizwe zasefika ziyamalapha zasesiyatoka zathuma iqembu uqoqa lezizizwe kwasehlabelekela kwamakhaya yathi igelele Nazaretha uyashonela izoshonela ngozongena enqabeni zaseflathela lezizizwe zasehamba zithema ihamba lezizizwe iyilandela kwaseqhamuka indoda yangibeleza ngezwi yathi impilo ajika baphenduka ngayibheka le ndoda ayibona hawu ukufundisa mama enkozini esezayo umama kezala intombi engumkhokheli lezayo futhi iyokutshela nje ngiyethula umama wakho lapho libandla ngabe mhlambe izibheka ithi le ndoda mayisifika libi ithi mntanami khanza utentiswa zakhe sendlulile aphaphama bathi baziphaphama ayibuze zibili izinto zazenhlupho enhliziyweni umkami wayishelela incane neprayers ushosha ukuthi ngikhethe inkosazana ngikanye umuntu ngene inyanga ngikhethile isizoba ngumfelokazi bavuka bahlala ebhedini ngacabanga ngathi shembekile kwenzeni baphinde bafuna ubuthongo ngalala zaphinde zabuya lezi insizwa zathi ukhulukhuluma xoxa nazo yahlabelela insizwa yamakhaya yaflathela phela yasiqhangalelo yathi impilo yathi ugciniwe ezulwini konke utethe insuku zakho seyiphelile emhlabeni bavuka bathatha uNazaretha wami ngawugqoka angathatha isiqephu ngaguqa ngabheka obondeni ngabuza kushele ngabuza uNkulunkulu unyazi lwezulu ngathi inkosi yamakhosi ngathi ishembo igcwele akukho ilobuhle engake ngakwenza wakuthanda bakumlo uNazaretha wami ngawuphosa phela sofa ngangele kuhle ngala zabuya lezinsizwa zabuya futhi zathi yini gebele wena ntombi yaNazaretha uyazoshona ilanga zaflathela lezinsizwa zahamba yaqhamuka le ndoda ihamba nesalukazi esimhlophe esiqwa esingukhokho ozala intombi ezala ubaba wamasondo yathi mayiqhamuka le ndoda yaqhamuka ihleka yathi impilo yathi ugxunywa ezulwini uthunyazi lwezulu hamza ukutshela ukuthi iy'nsuku zakho uyazendeza emhlabeni usendeza ngey'nsuku ngeminyaka engamashumi amabili neminyaka eyisithupha uthasikhonze baba wathi ukufa ngikhona wathi ukufa ngahamba ngawulala esibhedlela ngathi mawufika esibhedlela ukudla kwasesibhedlela akwangangena kwakunomfowethu owayesehlala nami ngelinye intanga ingane yakwethu iphume esibhedlela ngalezi khathi yahamba yaya endlini yathi mayifika endlini ithi ingane yakwethu makungo-7 ebusuku yayisithi mfowethu uqala ukuzobona esibhedlela ngathi ama-parents eJerusalem azogula lapha yathi mfowethu khona indaba ekufuneka ukutshaleyo ithi mina ungazathemisile mfowethu kusebusuku isiyangibuza into mfowethu ukhona yini imali oyishendle kodwa yazi yonke yamnamhlelebheka angizolo bona eyamana zalona zezikhulu kasuthi kunale mkhuba olayikhaya uthi oyishayela kakayusi oyosina kakayusi awusebenzi lo mkhuba layikhaya oyisebenzi eyindlini ivikayo awusebenzi hlona namakhosazi abantu hlona ney'moto zabantu asuthi izale sibuyane impela nisibuyane ngifune iy'moto sizethu phatha umuthi esontweni kodwa uphatha lesihlaleni yasifunda wabahlokani bakunika bathi ukuba lapha negubheni funde lesihlabelelo
akuphethe umuntu ikhona yayisifika ngakusasa le ngane yakwethu yathi bayingane sibhedlela yangena yanguke yayisiza kimi yenza sondela yafike yadonsa isitulo yahlala lapha kimi yayisithi mfowethu ngathi yena mfowethu yathi ayithi babeshede ngathi mina ngayithi ithi mfowethu kunendaba ofuna ukutshela yona ithi nakhuluma mfowethu ithi mfowethu njengoba ngiphuma lapha esibhedlela ngathi ngafike endlini ngafike ngahlala ngezongilabila ngathatha ibhodo ngabeka eziko ngithekwa ngibeka ibhodo eziko ithi ngasehlala esofeni ngasengiqwa ngihleli ngilinde ethi uzogwaqa umuntu uthi ngase ngizwa abantu behlabelela benza bahlabelela abantu benza uthi bahlabelela benza uthi ngabeza uthi mangidlala status isikole lapho iJC uthi ngabeza uthi sebengene egedini manje uthi athi usuku uthi abangasukumela uthi benza laba bantu uthi benza uthi ngabeza uthi sebesenza emva kwendlu yakho uthi benza laba bantu uthi ngabeza uthi hayi manje sebesemnyango laba bantu uthi ngathi ufuna ukusukuma abangasukumela ithi nambathu belethi Zulu, oh nama, Zulu nama fu, itu, oh itu bisa, itu bisa. Babesho njalo uthi ngithema ukuthi ufuna ukusukuma ufuna uphuma uthi mfowethu akasukumela uthi ngithemba khona lapho kwasangena intombazane ebimboze ekhanda imboze esuka ekhanda kuze kuyoshaya phansi uthi iloko ebigqokile ububona kancane laphana phansi ubona kancane uthi yangena le ntombazane iphethe isihlalo uthi yangena mfowethu yakhudla yathi yadlula ngasekhabetheni yawudlula ngakosofa ithi yedlula yathi edlula ngasefitini uthi ngathi yangena ekamereni ayangafaka uthi asifikisha isibeke ihlalo yasibeka eceleni uthi isiphuma uthi ngithele thalalela uthi le ntombazane iphumile uthi masengenenye eyayiphethe icephu ithi yangena le yakudla le ntombazane ehamba lapho behambe khona uthi afike yayibeka lezi icephu uthi isiphuma uthi ngithengiswa khona lapho ngasengizwa abantu bethi uyingcwele Nkosi yamakhosi ngoba ivele ezulwini bathi uyingcwele uthi bangena uthi ayisingane into yasezulwini uthi ayisingane injongo yamusuthi uthi mfathi thama ingena le nto nomuntu uthetha umjingo wamhlophe uthi wayisema wama wathula wafuna wathula phakathi nento wathula ayi sikhonza uJehova kodwa bathi hayi shumele hayi thina sikhonza uThixo uthi yami into yasezulwini uthi yami yathula uthi babela kubeshini uthi ibheka lapha uthi aphinde abheka lapha uthi abheka lapho uthi isibuka mina uthi isisudu yahlala phansi yathi mayifikishana phansi uthi zasengena iy'ntombi zodwa uthi ihamba ngey'ntombi zodwa uthi zaphela uthi angilele uthi kuzongena umthandazo kwazongena umthandazo ka-6 uthi isifike zezendlala lezi ntombi zaseyihlala uthi isithi into yasezulwini ngiyanibingelela abantwana abahle benkosi enkulu yangithetheni uthi umfathi ngithule ngihlele esofeni akusukumeki uthi yayisithi sila maNazaretha sizokwenza inkonzo sizothenga umphefumulo wale ngane
uthi yayisisho inkozo uthi bathi lala nathi uthi bahlabelela akakhona umuntu okhuluma namhlanje akakhona uthi bayisho lento uthi bayisho lento ababeyisho beyifunda kwincwadini uthi bayifunda uthi babeqeda lapho ukuyifunda uthi basebethandaza uthi babeqeda ukuthandaza uthi ayisithi inkosi yathi le ndoda ithi bantu abami ozane nizonikela uthi ozane nizonikela lapha sithe ukuphefumula imali wafika kanjani phakathi uyiphatha kahle indlela kuyo uJehova uZejehova ngaqoqa ukuza kuyo iphupho uyiphatha kanjani indlela yakho abase phase 2 uyiphatha kanjani indlela yakho uyiphatha kahle sobweni uhleli khona lapho ufanele uhlala khona uhleli kahle bantwana anhluphi then bahlupha amashumeli uthi basebenikela uthi banikela babeqeda ukunikela uthi yasiphakama itwas funda akuyona abase phase 2 enanihamba kuzo njengabantu balelizwe akuyona ngathi yeme engizeyona abase Philip 2 nenze ukujabula kwami kuphelele nize nibe nokuqonda ungishiye yimi ngithafunda ngabe ungishiye nenze ukujabula kwami kuphelele kuze nibe naqonda kunye unabuphi uqonda wena uqonda ngaphi wazi ninomoya munye nibe inhliziyo ningenzi lutho ngenkani usunayo sontwana uyithatha nawe uzikhaya wasuyikhaya hayi mina ngibuhla kunokuphela ngihle nje kunale nkosikazi ubusho bakho kuhle kwazi wale nkosikazi utshekile yini ngabukona kuba akube yilowo ashaye ngathi bahle abanye kunayo abantwana umntwana wangithanda ngiyathandana naso iphone yini amanga manje abathi khala ngamanga ngini awani amanga nawo omama basenawo basenjini awani amanga sonke ayifuna imali amanje ukhokhele kuphela ngayo senele imali yaba ufuna ngabona ushwa yini wena ngene ngani manje wathi uJehova ngawulandela umnikelo usulandela umnikelo manje umuntu yayise basi yayisiphakama le nto yasezulwini uthi yathi mayiphakama zasezikhuzi ingcwele uthi yafika le ebizela isihlalo uthi yasikhipha uthi yafika lena ebithatha isiqephu ebithatha isiqephu uthi yayikhipha uthi umuntu ithule ngeyibuka le ndoda uthi yayisithatha lezi zinto base beyaphuma uthi ithema ithi yophuma into yasezulwini sebephume baphelela uthi yayisijika yayisibuya yayisifika imali lapho efike yamakhona uthi yayisibuka ngapha uthi yaphinde yabuka ngapha futhi uthi yabuka ngapha uthi yabuka ngapha uthi yayisithula yanguka yayisithi mfana uzosinda ukufona esibhedlela amen ushubombele
uthi mfowethu uthe mayiphuma le ndoda uthi mfowethu wasengasenizwa kuvuma ukusuma uthi uthe mathi ngiyasuma ngaphumela abantu ngabafica behleli phandle uthi ngabuza ukuthi anibabonanga laba abantu abebezothandaza la uthi mfowethu hayi asikaze sibabona uthi ngapha bathi hayi asikaze bathi hayi wena uyasamana wena akho abantu asebelapha bezothandaza uthi mfowethu ngabele kutshela ngalala uthi tekseni bakuthi ngavuka la le ndoda ebihleli khona kukhona uthotherana ngabe bihleli khona uhleli uthotherana uthi ngakho mfowethu ukuthi khona ofikile owashiya uthi lapho kade ihleli khona la ndoda ifike uthotherana uthi mfowethu wawenza njani uthi ngothathe ngawubele lalela ngothe ngathi mfowethu yaphuma isibhedlela sekhaya saphuma sahamba sayikhaya masifike ekhaya ngakhishwa lapha ngowangasakhokhi afika amaNazaretha adla konke athatha konke wona omuyathatha umbhede ngani babe zathi beyenzabuni ngiyathatha umbhede ngiyathatha lokho ngiyathatha lokho ngiyathatha lokho ngiyathatha lokho bayeke imvunulo bayishiya imvunulo edliwa ngamakhondwana shonke amahawu ayeka yonke lento engenamsebenzi bathatha into zasemhlabeni bazi ukuthi ngeke ngisabuka bazi ukuthi ngeke ngisabuke kanti mina ngikhoza uJehova mina ngikhoza uNkulunkulu kaNazaretha mina ngikhoza unyazi lwezulu ngikhoza uThixo ophelele uThixo ongadingi lutho ongashetshwa njena lutho ngahamba ngayikhaya athatha uthotherana ngathatha amathaphawe abanye babethatha amathaphawe khona amakhosana athatha amathaphawe akhona amathatha ayibasha athatha uthotherana ngawufaka phakathi mangibuya lamathaphawe akhona uthotherana khona wafika umvangeli sengisindile ngathi mangikhamuka kwakuzoye ekuthuthukeni ngathi mangikhamuka ibhasi egcwele bonke abantu bafuna ukubaleka bangene ebhasini bathi ukhamuka phela ubuya phela ngathi ngikhonze ngiyini ushema ungisenzile wafika ubaba umfundisi uDlomo esengumshumo esengumvangeli wathi bayifika ahamba awunikela ngalo-20 ngathi inkosi ngathi umvangeli ngilethele lo-20 wathi ngiphufuko athenga mina yetengo esitulweni nabo wasemthuma ilele esibhedlela uyesimthuma into yasezolweni ithi mayifika ubanje u23 phansi kweyihlahla bathi manje ulele ubanje u23 esifika ubhejani wafika ngendiza ubhejani wafika yehlala papa silinde uyazi lwezulu kwasekwe ukuphuma ubhejani ephuma esitulweni bayiphuma wathi ngithunyiwe wathi engakayi endlunkulu ngasikhathi
engakayi endlokulu abayisadinile edinelweni lamaNazaretha ngoba ninanasuthi nithi manifuna ukubona ibandla laNkulunkulu nithi wathi ubhombela leli bandla malifa uyobuza eNhlisuthwini nasemathanjeni alo kanti ngifuna ukubona umsebenzi kaJehova nginkani mina uyabona nje Inhlasuthi besiqala ukubona umsebenzi kaNkulunkulu ithi wathi ubhombela leli bandla uyobuza eNhlisuthwini nasemathanjeni alo usefuna ukubona uyazi ukuthi washo ukuthini uNkulunkulu yehlisa wehla silindele ukunyazi lezulu wayesethi ubayeke wathi uthunyiwe unyazi lezulu twasizobamba inkonzo ka-23 wayesethi asehlele ngapha ezansi masifika kanti uzongilanda sithi sengihamba angimnandi kakhulu hayi angimnandi kakhulu manazaretha kanti izongilanda into yasezulwini izongilanda sengiphelele sengihambe manazaretha asibe babili ithi mayifika into yasezulwini ubayede bayifika wathi iphathani inkonzo sihlala ngathi mangihleli ngemuva wayesengibiza wathi ozohlala ngathi mangifike ngihlala uthi ubayede wena mfana uthi wena mfana uthi wena mfana uthi wena mfana ubani othi ehlala lapha ngobuya ngiqhube eManazaretha le ndaba osikusiza